Amansыз ата? Жақсы рахмат. Кайрадан мына Жақсы келесіздер, қош келесіздер жігіттер. эки тоо көрүшпөй тек адам көрүшөт деп. Жоқ, құлақ сен менен көп жолға. Иншалла, иншалла. Сізде жақсы адамдар жүрген ізіңіздағы, жолыңыздағы бардығы тура жашашыңыздағы адамдарды ушу жақсылыққа үндейсіз. Сіздің ізгіменен жүргендер жаман болуп айтпадығы. Құда қаласа сіз ешкім болбайсыз. Амин, амин ата. Батаңызга рахмат. Өзүңүз колуңуз менен бул гилас өзүңүздүн кородонбу? Зор эки. Катта гилас. Анан биякта бар. Кыштан бар пишип турат да. Канча түп гилас экенсиз? А? Канча түп гилас экенсиз? Гилас көп, канча бар? 7-8 бар да. Şu bактардын баарын санын билет элеңиз го мындай? Bir 11 türlü memeli darak var. 11 түрдүү, Birinin arkasından biri pişe verir de. э? Ahırda cangak pişer. Ona biyi var. Ahırda kızla. Hı. Bir yıl ısık arıp getikleri. Köp olmay kaldı. Isıkpı же үшүкпү? Isık. Bayağı Mart'ta gün ısık etmedi mi? Ооба. Oşanda gül degen vakitte apta vurup geçkende. Bu yıl ışık bolgan yok da. Şöyle köp börükler de naşar. Hem böyle bizden başka jerde жақсы yerler köp. Hem bizden şu ayılda cevasan bilmem şu ayına dayan ne dürüsün olsak şartta. Barada var, joğu da joğ. Жақсы yerde жақсы. Hem köpünü şu üşük alıptır da. Жүзüm жақсы бірақ, жүзüm болады бірақ аласа. Же үшүк алып тур дегенди уктум эле, бирок ысык алып тур деген биринчи жолу угушум. Isık? Isık алып. Isık anca man alat da. Көрдүңбү мына мисалы? Onu gül degen vakitte gül aptap dep koyat. Oşanda da nazik болады da bayağı gül degen. Isık ketse şonda gül taştayt da. Караса ысык сууктан сакта деп, мисалы мен ушуга чейин укпаган эмесмин. Атанын жанында бир аз отурдум, бир нерсе үйрөндүм. Mana o Kur'an'ı Mekke'den alıp geldiğimiz da oğlum. Mana şunu Mekke'nin Kur'an'ı ona başka Kur'an'dır köp. Adırını şunu okup. Хатым кылып атасызбы? Ha, Хатым кылып атасызбы дейм. okup oturarız da kıza karşı. Maşallah. 157 158 бет келип калыпсыз да. Машалла. Алла кабыл этсин. Качан үйрөнгөнсүз ушу арабча окуганды? Bir top oldu. Bir top yılları vardı da şimdi. 20 yıldan aşıp gitti. Өзүңүз коммунисттик партияда жүрсөңүз, атеизм заманында кантип ушуга келдиңиz? Partiyanın başı olmamız lazım. Bırak ateist bakan emesiniz. Bizde yaş mezgilde 4 yaş, 3 yaşta atalarımız fronttan gelген. Naşar uyda mal bağı şetri yükende açıyla başol başladığın bu atam erendir. Şu ateist zamanında da namazımız önemli. Namaz okuyan, oruza karmayan, şunda o şartta istikladan, açarçılıktan, oruzasını karmayan da, namazını okuyan. Bizge dağın o şu mezgillerde kimnin bandasısın da, Allah'ın bandası veriyorsunuz da, Kur'an'ın bandası. Kimnin ümmetler, Muhammed'in ümmetler. O şu mezgil 3-4 yaşlı yürüyoruz şu an. Daha başkalardı. Allah'ın 4 tane çağırıyor. O şu yaş mezgildekilerdi, este kalıp, o şu kiyenem okuduk. Ne tarbiya? Başka jaklarga barıp, ona teknik institut ayaklarda kalıp kaldı. Anan keyin o bitkenleri iş bilen de bolmay kaldık, Sovyet doğrudan. Hayatını okuysan da mümkün demez. Anan geçeceğimiz Sayit Tarık'a, anan keyin, anan Kayra'dan oku başladık da. Kayra'dan öğrenip, buna Kur'an'ı da keyin okup, anan keyin özleştirip, yani Kur'an'a şöyle alıp geçirip, hatası olsa kimi katıları var, okuştun da tatili kuştu yani. Başka işte öğreniyorlar, okuwa tamam, kataraktan kadar geçirip taşınlar. Allah tilam geçirimdi. Allah geçirimdi. Sizdin uşu Irak'ta ilim alıp үйрөнгөнүңүздүн өзү бизге чоң өрнөк. Караң мына. Кандай чоң тарбияда бала кезде акырын кимдин пендесиң, кимдин үмөтүсүң, динин кайсыл деп үйрөтүп Dinin койгон. kaysı деп айтıyor, Müslümanmın деп. 4 şariярды. 4 şariar, Allah'ın 4 şariar. Азыр эми биздин дастуркондо балдар кошуларды айтпай калдык да. Ha? Дастуркон үстүндө балдарга ошентип эчтеке айтпай калдык да дейм. Балдар сотка көрөт.
Nandabı? Жок, жок, дастуркан үстүндө өзүбүздүн балдарга ошолорду үйрөтпөй калдык да. Балдар сотка көрүп атат, апалары сериал көрүп атат, аталары бой без правил көрүп атат. Сүйлөшпөй калды ата менен балачы. Эми ар кандай да коом башка, убакыт башка берерми? Шондай эмелер болуп атат да. Эми баары бир жаман эмес бардыгы. Акыл эсти балдар көп. Кудай кашык. Бергедей балдар үйрөнүп кетет аны. Убакыт шондай да. Ата, бир суроо дагы пайда болду да. Сиз китеп окуганда сиз кырактуулар, жашы өтүп калгандар көз айнек тагынып, ушинтип окушат да. Сиз жана агайдын Белек берген китебини мындай көз айнексиз эле окуп, анан Куранды да көз айнексиз окупсуз. Бул дагы сиздин бир китепти мындай көздү жакшы сактаганыңыздын дагы бир белгиси окшойт, а? Кудайга шүгүр. Ал безашке окуй берем. Китептер көп. Мен şu Кыргызстандын жазуучуларынын китептерин баардыгы илгери окугам мен. O 6-7 класстан баштап институтта техникумда окуп калган эмес. Орустардын дагы мына менен тартып бу Толстой, бу Белинский, Тургенев болон бүт китептерин окугам мен орустардын да. Şu 4-cü klass жылы орус окуп, кыргыз орус белем. Өзбектердикин да окудум, казактардыкын окудум, тажиктердики Кудайга шүгүр баардыгынан мындай көп эмес маалымат бар да. Азыр кийинки убактарда мына Куранга көңүл бөлүп, Кудайга шүгүрүн окуп отурабыз ушундай. Жаман эмес, тынчтык болсо, Кудай кааласа баардыгы жакшы азыр. Атанын эмесинен остигиле. Ошондуңерби? Агала. Кел, ошондо дагы. Ата азыр буда сиз чыкканда нан сындырганды үйрөттүңүз да. Балдар чекесинен чогулуп сындырды эле, сиз бир сөз айттыңыз. Ошо кандай сындырат? Элге да айтып койсоңуз бир. Эми мындай экен да. Муну мен да силерде адамдан үйрөнгөнмүн. Муну айтпай эле койсогон болот, силер жазып айтпагыла. Абсанат Масалиев менен Коротто бирге болду. Бул азыр жазылып атат. Аны кийин айтып бериңиз. Азыр элге айтып тургандарды айтып берсеңиз. Аягы менен эле. Аны ошо киши айтып берет. Берге тамак жейбиз. Nandı bu kişinin ayağına da atası çoğu malda olgun deydi. Oşo nandı çekesinden sındırmaz kere. Nan soluk durganda bu tasbih ettirat eken de mi? Tasbih ettirat eken de. Bir yerden sındırsa aytmayarada kanan onun jarımını sındırgan jakşı eken de. Jarımını ortadan sındırgan. Ortasından sındırgan jakşı eken de. Ana nemi tartip koytaya nandı kurduş kerek emez. Biz bayağı açlıkta köp gördük. Okat yok, kiyim yok. Kiçinekey bana uşakka zar bolup жүргөнбүз. Азыр да жаман көрөм, ийгө берде ушак түшөт, ого карабайт, малга берет. Азыр да мен андай нерсени жаман көрөм. Бир нанды алдым, толуп жейм. Бир турам эм болду. Ошо нандын ушагына түшүрбөс керек. Нан улук да. Бир бардыгын тойголдуга нан. Өтө чоң маани бериш керек. Нан улук бардыгына. Ошондон нандын az sındırış gerek de bunlardan. Az sındırış gerek. Az sındırış. Her bir adamga ağzına birden sındırıp koysa, kavana sındırıp cey verirsin, toysa o uyatacak şunda. Bırak nandı sarap kırış bol boyut da şunda. Şunda ne jüri takar. Жақсы, жақсы.